Naučnici još uvek smatraju plavog kita, koji se po svojoj gorostasnoj veličini i težini jedini može upoređivati sa dinosaurusima, za najveću životinju na svetu. Evo je nekoliko interesantnih činjenica o ovom prirodnom fenomenu. Dakle, plavi kit je daleko najveća životinja koja je ikada živela na planeti Zemlji. Najveći primerci plavog kita bile su zapravo ženke. Normalna, odrasla ženka može da dostigne dužine od 30 metara i težinu od 200 tona. Ovi, morski sisari, hrane se isključivo sitnom ribom i planktonima. Plavi kit, recimo, pojede dnevno 4 tone ovakve hrane. Ogromno, vitko telo je sivo-plave boje, a odozdo je bele boje. Leđna peraja su mu u odnosu na telo veoma mala. Srce kod odraslog kita je teško oko 1 tone, verovali ili ne, a njegova aorta je toliko velika da bi kroz nju čovek mogao čak i da pliva. Plavi kit može da roni do 20 minuta, a vodoskok mu je visok do 7 metara. Svakih par minuta izranja da bi izbacio mešavinu vode i vazduha i udahnuo svež vazduh. Ima ogromna usta sa nekoliko stotina rožnatih usi, dakle izraslina građenih od keratina, koje se razvijaju iz gornje čeljusti. Hrani se zahvaljujući vodi koju proceđuje pomoću usi, odnosno u koje se zahvataju manje životinje. Lovi pretežno na dubini od 100 metara. Hrani se samo leti, a dnevno može da proguta do neverovatne 4 tone hrane. Tokom zimskih meseci uopšte ne jede i živi od svojih masnih rezervi. Kit živi na otvorenom moru, svake godine putuje na sever i na jug. Živi većinom u parovima. Uprko svojoj veličini, veoma je plašljiv. Ženka ima po jednog mladunca svake 2 do 3 godine. Mladunac postaje samostalan nakon 21 meseca. Dolina kitova je jedno od najvažnijih pronalazišta fosila na svetu. Evo i 5 zanimljivih činjenica o ovom neverovatnom prirodnom fenomenu. Malo je lokacija na svetu koje mogu ovako bogato da nam ispričaju priču o evolucijskoj tranziciji jedne vrste, kao što je to lokalitet udaljen 150 km jugozapadno od Kaira u Egiptu, Vadi al-Hitan ili Dolina kitova, koja je pružila dokaze za objašnjenje jedne od najvećih misterija u evoluciji kitova od kopnenih u okeanske životinje. Na ovoj lokaciji je otkriveno na stotine fosila koji pripadaju davno izumrloj podvrsti kitova, poznati kao drevni kitovi. Ono što je izdvajalo ta drevna bića od današnjih kitova je čudna, ali duboko važna anatomska razlika stražnje noge. Ovo otkriće je temelj za ideju da su kitovi vodeni sisari kakve danas poznajemo nekada živeli kao kopnene životinje. Od njihovog otkrića 1902. godine fosili Vadi al-Hitana su postavljali više pitanja nego što su nudili odgovore, dok su stotine dobro očuvanih kostura pružali retku i vrednu sliku kitova u završnoj fazi gubljenja njihovih prednjih udova i tranziciju u morska stvorenja, evolucijski biolozi su i dalje ostajali zbunjeni oko identiteta najranijeg pretka kitova. Tek je 2005. tim američkih i francuskih naučnika konačno otkrio kariku koja nedostiže kita i njihovog najbližeg rođaka, tačnije nilskog konja. Ovo otkriće, podržano od strane druge zbirke fosila kitova pronađenih u Pakistanu, stavilo je kita u taksonomsku družinu, mogli bi tako da kažemo, koja uključuje neke poprilično neočekivane rođake, kao što su deve, svinje i žirafe. Pored impresivnih fosila, od kojih je najveći dugačak čak 21 metar, na ovoj lokaciji su otkriveni fosili ostalih ranih životinja, kao što su morski psi, krokodili i kornjače. Iako fosili u Vadi al-Hitanu sigurno nisu najstariji na svetu, njihov sam broj i izvanredna zaštita, čak su neki sadržaji želuca još uvek netaknuti, predstavljaju neprocenljivu vrednost za paleontologe i evolucijske naučnike. Iz tog razloga, Egipatska dolina kitova je 2005. godine postala deo UNESCO-ve svetske baštine.
fosil kita sa 4 noge koji je star čak 43 miliona godina, pronađen je u Peruu, nedavno preneli su strani mediji. Evo i 5 interesantnih činjenica o ovom neverovatnom fenomenu. Paleontolozi veruju da su ovi morski sisari dugački otprilike 4 metra bili prilagođeni za život i u vodi i na kopnu. Sa 4 ekstremiteta i sposobnošću da nose svoju težinu i snažni rep, poluvodenog kita porede sa vidrom ili dabrom, ili bar kažu da su plivali baš na ovakav način. Istraživači veruju da bi ovo otkriće moglo da rasvetli evoluciju kitova i kako su se oni u stvari širili. Ovo je najcelovitiji uzorak četvoronožnog kita ikada pronađen, rekao je Olivier Lambert, inače naučnik iz Kraljevskog belgijskog instituta za prirodne nauke. Drevni kit pronađen je u morskim sedimentima u blizini obale Pacifika u mestu Playa Medina Luna. Smatra se da su prvi kitovi prvi put evoluirali u Južnoj Aziji pre otprilike 50 miliona godina. Kako su njihova tela bolje odgovarala za život u vodi, migrirali su dalje ka Severnoj Africi i Severnoj Americi, gde su takođe pronađeni fosili. Plavi kitovi širom planete postaju sve tiši, a njihova neobična tišina mogla bi da bude znak značajnih promena u okeanima. Evo je nekoliko neverovatnih činjenica o ovom zaista misterioznom i čudnom prirodnom fenomenu. Čudni fenomen je zabeležen u okeanima širom sveta, dakle ne samo na jednom mestu. Plavi kitovi su skoro utihnuli. Od obala Kalifornije do Novog Zelanda. Naučnici primećuju da ove životinje više ne proizvode zvukove u meri o kojoj su nekada proizvodile, što mnogi stručnjaci smatraju ozbiljnim pokazateljem da se promene dešavaju u morskim ekosistemima, na štetu njihove stabilnosti. Plavi kitovi ne pevaju zabave radi, već im to služi za komunikaciju, pronalaženje partnera i kretanje po velikim dubinama okeana. Prema rečima naučnika, smanjene učestalost ili potpuno odsustvo vokalizacije je jasan pokazatelj da su ove životinje izložene stresu i promenjenim uslovima u svom staništu. U proteklih 6 godina, istraživači iz Kalifornijskog instituta zaliva Monterey otkrili su da je broj pesama kitova smanjen za čak 40%. Ovo je zabrinjavajući pad koji je podstakao dodatna istraživanja. Da bi dobili odgovor, naučnici su koristili podvodne mikrofone koje su postavili na morsko dno kod kalifornijske obale. Ovi uređaji, poznati kao hidrofoni, snimaju duboke, niskofrekventne zvukove koje ljudsko uvo ne može da detektuje, a koji su neophodni za komunikaciju kitova. Analizirajući godine snimaka, istraživači su otkrili da se pad vokalizacije plavih kitova poklapa sa pojavom intenzivnih morskih toplotnih talasa koji su izazvali značajne promene u okeanima. Jedan od najjačih takvih toplotnih talasa nazvan je Mrlja, veliko područje izuzetne tople okeanske vode, koje se pojavilo 2013. godine i proširilo se hiljadama kilometara. Ova temperatura i promena uništila je zalihe hrane za mnoge morske životinje, uključujući sitne rakove kojima se plavi kitovi uglavnom hrane. Bilo ih je toliko da su ribarske mreže skoro postajale ružičaste od njihove gustine. Međutim, tokom toplotnog talasa njihova populacija je skoro potpuno nestala. Kao rezultat toga, plavi kitovi umesto svoje uobičajene vokalne komunikacije bili su primorani da usmere svu svoju energiju na pronalaženje hrane. To je kao da pokušavate da pevate dok gladujete, objasnit će vam naučnici. Ista tišina je zabeležena među plavim kitovima oko Novog Zelanda, gde su naučnici takođe primetili manje zvukova povezanih sa hranjenjem i parenjem između 2016. i 2018. godine. Kada ima manje hrane, kitovi ne samo da manje pevaju, već se i manje razmnožavaju. Plavi kitovi su bukvalno kao čuvari okeana. Oni nam pokazuju kako se okeani menjaju i u kakvom su stanju. Zbog toga naučnici napominju da ovu tišinu kitova ne treba u stvari ignorisati. Ovo nije samo znak da kitovi manje pričaju, već pokazuje da se u celom morskom svetu dešavaju velike i ozbiljne promene. Glavni uzrok, smatraju oni, su klimatske promene koje narušavaju prirodnu ravnotežu u okeanima.
Ljudi, ako se još uvijek niste subscribe-ovali na naš kanal, mislim da je sada pravo vreme. Kliknite i podržite nas, a mi ćemo se truditi da postavljamo veliki broj zanimljivih i kvalitetnih videa, kao i do sada.